ынтымак, достук, кыял, достукка валет этип атат. Жантөрө ынтымакка валет этип атабыз. Азыр ынтымакта. 7-нчи минутта аяктады эсеп сандары. Бир жакшы чайдан ойноп атабыз. Достук жеңсе, кыялга мен чай алып берем. Ынтымак жеңсе, кыял мага чай алып берет, а? Абдышев я. Барыбыз билебиз. Ошон үчүн эки командадын элеже бузуп албай, жакшы оюнду курууну аракет кылып Азыр неме да бул өтө маанилүү чыгара. Айда! Жаныбарым кетти. Ташта. Мына не дейт, чачырайт го. Салат. Мына азыр эме Өмүрбектин алды тозуп. Жетип калды. Өмүрбек азыр Уақыт яман бурулат да, мына Рокичи. Ыргат эми. Түшүнүп турат. Коргоныш керек. Тайгазанда кургак сакташ керек. Яман Өмүрбекпи? Өмүрбек яман курган. Өмүрбек урасың жигит. Ынтымак командасы чабуулда, достук командасы коргонууда. Эми бул эки команданын Өмүрбек Ташы ордуңду тап, ташы. Ордуңду билесиң, ташы. Ыргыт ушул жерден ыргытып берчи. Эми оңой олдон жеңил желпи Өтө күчтүү оюн болуп атат. Салым салыш азыр ынтымак командасынын оюнчуларына да оңой болот. Өзүң ташта. Чыкпа, тайгадандан чыкпа. Чабуулга чыкса дагы Ай! мына коргонууну жарып тешип өтүш бул чоң Өмүрбек талап кылган учурлар. Пас берет. Өмүрбек пас берди. Пас берди. Ойнотуп аткан Байтегин. Да. Ай! Кыязайга дадилсин. Чыктыбы? Чыкпаптыр, а? Көздөй сүрөө учурунда мына койдурак аргымагын ойнотуп аткан Ай. Өмүрбек өзү ташташ керек эле, эми чыйып кетти, а? Чарчап калды. Оюн деген Ана, Ой. өтө мыкты оюн. Димиз Куантайлар тазгара. Үлгүсүңөр, красавчиктер. Ким чыкты? Куантай менен жалпы командасына жана Куантай да күчтүү. Нара. Султан да күчтүү. Экөө тең турбай койду, экөө тең чыгарттыр. Кел. Турбай койду. Басыңыздар туғандар бұл постоянно эфир көрүү. 11-чи минутта жүрүп атат. Эми ортодо кайрадан Байтору менен азыр Манас Ниязов. Өмүрбек Эсен уулу Манас Ниязов. Манастын минген аргымагы камбат окшойт. Ынтымак командасы эгер достук командасын утса агайыны автосалонунан 50 000 сом. Не болду? Армап алды Өкөтөң. Ай, Манас жылса кетти да, кой бербе Өмүрбек. Кой бербейт ал, өкөтөң алып калса. Өкөтөң кайышта була. Не болду? О? Кайрадан. Айда, чыгып кеттиби? Алып кетти да. Жекене чеберлер алды. Жолдош менен Өмүрбек. Акбура менен Жусупович баштап. не дейт? Неси деген аттар. Оба. Алат Жолдошбек. Кана. Не болду? Болбой калды, а? Өмүрбек жарайсың. Салымын көрсөтөм Өмүрбек. Экинчи ирет болот атат. Пайдаланыш керек да бул. Бир келет да мындай. Таш элейсин, таш. Таш элейсин. Өмүрбектин аты чуркабай калды да. Жазамамы киребиз. Не болду? Оюн бузулуп кеттиби? Жок, оюн бузулган жок. Жазамамыдагылар оюнга кирди. Алмашууга чыгып атканда дагы командалар жаңылбастан өз учурунда киребиз чыктылар. Карма Куантай. Эми ынтымак командасы Аламан болуп кетти го. чабуулуна орток. Өмүрбек чыда, жигит. Командасы туюк Ай, пас бериш керек болуп атат. Өмүрбек Эсен уулу Байтору менен Өмүрбектин такымы зор да. Зор экен, жигит.
Öz hareketini görüp atkan ömür. Öte kıyın da mınдай жерде takımға басып жүрүштү. Bulardan az bir yerde küçtüsü tutsun da erten göçmenlerde bir komanda Жақсы команда шығады да. Азыр Тайгазанда кургак сактап калуу достук командасы үчүн эң маанилүү учурлардын бири. Ne oldu? Taşı kaçıp ketdi. Жоқ, Эми ташы заштады. Алтай жармашты Өмүрбекке. Gana. Азыр жанында Эрлан жүрөт. Мына жерде акшымды кийген Нуржан келет. Nurcan geldi. Эми сүрмөтө бакырындап Тайгазанды көздөй. Nurcan ele sürüp ketkendey oldu. Жаккан учуру. Так, эми кандай болот? Так, карачы, коргону. Мыкты чабуул андан мыкты Мелисбек уулу Нуржан отурган экен. Басып алды Нуржан, не болды? Nurcan neydi? Saldı mı? Ay. Акыркы минутта жүрүп атат жигиттер. Ay. Биринчи тайм эсеп 0-0. Мына Ay. ушундай оюнду күттүңүздөр беле. Көрмөм. Ekinci time baştaldı. Moyundan baylap koy. Artımızdan çıkıp olmasın. Aldı ıslat. Kettik on yakka çıkayız. Ol jerde. Şiminga talanbay. Енеси келип турат. Маласкияда 2000 сом акчалай селегин таштады. Ne oldu? Taşladı bu. Yok. Jönele mi? Жоқ, гол салса. O salkınacak öteyle. Çok mu? Kettik anda. Ne şamalı kendi. Böyle koy. Ынтымақ достық 1-0 болып қалды. Қуантай bir салым салды. Hazır Manas'ta. Manas'ın atı жығылды. Қысқасы көз. Telefondan, ekrandan görünbeydi. Az үйгө кетті. Az үйгө барып телевизордан көрөбүз. Достық жеңсе, мен чай алып берем кыялга. Ынтымақ жеңсе, мага алып берет. Назарға çalып қояр. Стол даярдайбыз. Стол даярдайбыз, не? Назар уккан болсоң, столду даярдай бер. Бәрі барабыз orada. Бәрі барабыз, Құдай берсе. Эми азыр биринчи топ биринчи гол эч нерсени чечпейт. Ынтымақ газын баскыла. Өзүңөрдүн районуңарда болот. 2-3 минутта өтө чоң немени чечип коет. Эки команда да. Акыркы минутта секундалар чечет бул оюнда. 2-1 ак я? 2-1. Көтөрмөлө өрүмүнөн талоого калган Эдинжан. Анакей. Айда. Караңыздарчы, мунага достук командасынын коргону. Эми өспөдү менин бар. Айда 2-2 кылгыла. Жигиттер. Нуржан, айда. Калга Ынтымак командасы. Озгап тургандар тиң. Жигишбеков коргонуп жүрөт. Эмирлан коргонууда. Жетпи? Кийимде сакталып калган. Азыр эме Ынтымак командасы эсеп сандарын теңөөгө жакын барууда. Barakelde. Mına sana, mına kim? Nurjan. Nurcan. Jarayısın. Ne oldu ya? Aleslerden çeksilecek. Şaşka. Ay barakelde. Eke. Az Manas'ın kaşları birige başladı hazırca. Kaşlar birine jakınmaya başladı. Karap. Az kalet oladı tabi ya. Nurcan. Красавчик. Dostum 3, Ынтымақ 2. Öte zor oyun oldu hadi. Çaydı men alıp berip kaladık ben. Çalpa dedin mi? Kolda terdep ketdi aslında. Давай, Ынтымақ. Ayda. Iya.
Manas'ta olsun öte katlı cevap atacaktı. Bir salım ayrım Bulağa durbaydı. Ara. Evi buluşur qanday dostluklar büyüt. Yerden götürüp gidip bayqay. Yol göster eкен да. Антымақтың балаларда күшті да байқы. Bayradan önde yerinde. Hayda Nurcan kettik. Tenge. Öte özünde oldu. Sekunda vakit kaldı. Balban tenge. Hayda. Ket. Taşı var durbay taşı. 25 sekunda kaldı. Ne deysin hem? Ne deysin ayt. Ya az 3. time öte cinde oldu. Karaç. Oyun. Öyle. Jantelödeli jönde çay al berбейт. Ынтымақ жеңесіңер ей. Деміңер бөлек болады. Мына бүт ынтымақ деп тұратын еді. Öz үйünde değilsin mi? Өз үйінде да. Ya, dostu bıraktısın karap durasın. Az жерде Манас өз сөзін сөйлейле қазір. Манас сөйлешке қазір. Манас досым қаштары бірігіп қалды, а? Досым қаштары бірге баштады. Шешуші голды саят азыр, а? Ал қолына улақ дейсек гол алды қара. Бұл ойын... Өте қатты тосадаттан о Ерлан. Досым бұл ойыншы азыр бүтпейді. Бұл да уланат азыр. Оға да 15 минут бар да. Уақыттар қосылып булит көреміз бе әлі, а? Қосын мүмкін. Ынтымақтың көрмандарын көрдің бе? Бары бір сира биле ба? Тоқтап қалды. Тоқтап қойды ғой. Өзі билешті ынтымақтың көрмандары осы едік, а? Мына келші, құт берді менен бұл кезге. Мына дестер құт берді. Мына кел, 5000 сом. Айбек мырза, достық командасының жетекшісі. Bir қылшаға қойыңыздар. Bilegen şey geçmiyordu. Bilegen için. Қара досым, адамдарды қарама, адамдардың манайын қарсаң досым. Қаншалаған елдерші адамдаршы. Қанша иш, болашаққа көп адамдардың, қарапайым адамдардың стресстері шылармен жазылады да досым. Жазылады, а? Қадимкідей. Қадимки есап адамдар жыңғып отырады. Қара шойынды да тоқтатамыз деп қанша қысым болады да. Geçe түні шығып кетпеппіз да біз дағы. Бажет бар деп. Жаңа алған Lexus'ты айдасаң кетті келеді. Сынап кетеді деген. Азыр мындай ойыңы білдір. Кім ұтат? Досты құрат досым. Досты құрат. Қарап тұрады. Қайтпайсың. Жоқ. Азыр мынау Эми бұл жердечи ынтымаққа вообще азыр мындай. ооба ынтымакка бу жерде өзүнүн жеринде дух өтө жакшы болуп атат. Бирок достук баары достук да болсун. Башталды. Кей алдын ойын уктуңар. Биз биринчи утайлы, анан кийин жетиребиз. Азыр алдын ала. Командалар келгиле. Достук ынтымак. Башталды. 2-чи тайм. Куантай кетти абы? Гол караптыр. Куантай. Красавчик. Көрдүңбү досум? Куантай мындай шансты негизи жөн кетирди калды. Жерде неме решитан ашыкка болуп калды да. Немеге чыгууду сразу заменгеч. Айсылучуда кандай кылыштымык тиилген Куантай азыр атаандашы алмашууга кеткен учурду туура пайдаланды. Эми мынага достук командасынын коргоочуларын көрдүңөрбү? Карыш жылдырбай бирден кармап турду дагы. Азыр 4-3, а? 4-3 эсеп. Куантайга жол ачып берди. Ана ынтымак очередь менен таштап атабыз, башынан баштабыз. 3-чи минут аяктады, 4-чи минутга убакыт кетти. Эсеп 4-3 достук командасы алдыда. 10 минуттан теңгедей қалды. Есеп 4-3. Ниязов, сенин салымыңа дагы Айбек мырзадан $500. Карачы, Манас тосконун карачы. Койду. Байстар. Старт жок, кирип кетиптир, а? Манаста кетти да. Алып качып келе турган болду. Нуржан, бирок теке жерде. Эдилжан. Да
Давай. Az qara ынтымақ өте tez alып келеді az qarapsa. Kuba. Har bir salımga 50.000 so'mdan turadi. Kuba da Tomas komandasi har bir salımlarga 100.000 so'mdan turadi. Buna demirchilar öz tıyınların koyup, bunaki buldagi Germandık kılığı ötü qanday keremet ay. Al. Vaqt söz bu. Salımına 50.000 ынтымақ команда салымына Ерлан мырза. Qarab turasiz Qantayga. Qantay менен Ersultan. Kuca tosu aldı da bizde. Al. Ersultan. Ay. Söz boş gerek. Qantay. Söz boş gerek. Ay, железный Kuba. Ersultan Aydarxanoğlu. Aytor менен суу сабырдын тириши. Qantay елге одан. Ersultan. Girişinde. Kimden qaramagında Rekord. 6 minuta жүрүп атат. Esep 4-çi dostluk komandası. Kimde gitti Manas? Qantaydan. Qantay. Out'a çıktı. Bu oyun janagындай göçmөндөр dünyelik şampiyonattan da kızı getdi da. Ortada kalsınlar çekin. Kapitan var. Görüm atat. Bilip atat. Silerden kırganda işler. Finalda bu oyun final. Жақсы Германды қырғылап болды. Ошол Германдан бізге 73 чоң жардам ошол. Германдар ызычы кылбайды. Уақыт тоқтатылды. 5-ші минутта 49-ші секундада мынакей ынтымақ командасының капитаны кайрылды. Бейшеналиев Азат азыр Постоянно ушундай да. Ынтымақ утулуп баштаганда постоянно уже жалып түшүп, экранды карап, уже чычалап баштайт да. Удаление берек, анан аттын уруп койду, сүзүп койду, башталат. Удаление kimge berdi? Берелек да, берди ода. Удуруп койду ода. Урматтуу мына жерде турган Бар. адамдар Материка сал, телевизорду оңду ошол жакка чыгабыз азыр. Директағы мына видео қайталауны жақында жайлатып тартылған учурун көріп, андан кейін ғана өз жиынтығын жалпыңызға жасалады. Мына урматтуу Германдар, мынакей көптен күткен күн келіп, мына бүгін талас жергесінде ажайып сонун учур қараңыздар, жайлана тегерек жашыл чөпкө чулганга. Жана тайгазандан оны ортодон чыккан жерде урдуруп койду да тазы. Катты урдуруп койду ода. Манас Ниязов, мынакей қараңыздарчы, Өмірбек Есенұлы, Нұржан Мелісбекұлы, не деген мықты ойыншыларымыздың ойынын самап, еңсеп келген Германдар бар. Демершілерді болса, оғылы көп. Мынакей бұлардың, мына ушыл демершіден келген тыйындар әлі 1 миллионды чақчу атат азыр. Жанагы утканда бере турган сыйлык мындай эле болуп калды, Ал sıra тийип эткен да, сертификат берет экен. Анан андай болот экен, мындай болот экен, болуп аны элдер демечилер андан көп акча берип койду окшойт. Буларды сразу да апарып коет, анан айтат. 20.000 сомдон кийинки салымдарга. Мына ынтымак командасынын демечилери. Калыстар Boştan faydalanıp. Подписаться örgüne boştan faydalanıp. Olay resminde. өчүрүп кой. Азыр эч нерсе сатылбайт. Подписаться басып койгон тугандар дагы кийин башка оюнду дагы чагылдырабыз. Финалда да келишим мүмкүнбүз. Бул жерде жаман жазгандар жазып бердим, мани бербей коюңуздар. Арги нерсе болот өзүн жазып. Кандай сөздөр жазып койгула, колдон келишинче. Не болот?
Keçal geldi. Qanday yo'qsa, birig olib checha olmasa. Bitta qatısda bular. Qo'yildi, uloq bo'latav. Hozir Uloq bo'ltav. Öztürk'ü saqlab berib Qo'shma. turibdi. Bunaki 5 xalos bor. Ne canı çıkan burada? Keçi? Aa. Pult işleptirmi? Bu yoqda men o'zimning kanalim bo'ladi-ku. Qo'yib berchi. Qiyalo ko'z oxiri uyga kirdik, televizorda o'ngladik. Baştaldı. Esep sandары 4-3. Dostluk aldı da. Dostluk aldı da. Kasar çıktı. Ömürbek, kana esep sandarın tengde çıkam. Namusqa jaraç. Bu oyun ança-munça dünyölük çempionlar kubogынан дағы neme? Gerek. Irgıt! Ay, sen takımın güçlü. Ay, qanday tosa albaytan onu? Hı? Ömürbek surul emi. Surul, aydan! Oy, barakeldi Ömürbek. Ya onu nege başka bilgisi olmuyor değil. O boza yaman uğru gel. Nakımda jetkişe bu yakın uğru gel. Topa olarak bizge salır şey ya. Torba kadagina. Topa çalış geldi. Mana. Usta bunlar istedim. Kana gittik. Ana bunu. Ellerge zor oyun oldu. Stresler ha? Көп нәрсені баяғы азыр банкта кредиттерден ұмытып қойды адамдар. Kasalını unuttuk mu? Hazır iki komandanın kimisi salım salsa Namus komandası var bilesiniz bana Narın Obusu'nun Kömberi Federasyon Prezidenti Bektur Mırzadan $500. Hayda! Çok iyi. Çok iyi. Altta çıkıp etti mi? Dostluğu hıttımı kimiler salım salsalar $500 Narın Obusu'nun Anay $500 deydi. Bektur Mırzadan gitti. Final oldu da. Final. Esep dörttük. Buna almayın. Tek vatandaşlık oyundu bütün Germanlar. Buna bak. Ayradan hazır bir kumarlançılık. Oyuncak oldu Germanlar. Қазақстан менен ойногондон көрү ушу эки команда ойносо валеншиги көп болот а. Изучуусу дагы жок. Өтө ширин оюн болот. Alemi Ömürbek 100 bin Достук, ынтымак. Екі өтен красавчикен, екі өтен шықыраған ақшалардан көрі. 100 bin, birine 100 bin, birine 50 bin. Ай, ынтымақ Yaptı Ömürbek de. Krasavçık. Ай, она мына сага. Бирок Кубантай дагы бербейт. Ой. Кубантай да кетти. Düşürüp koydu. Aldık ya. Manas. Manas. Oo, no kime? Ömürbek mi? Nurcan. Nurcan mı? 10. minuta geliyor atar. 10. minuta geliyor atar. Natalya'nın hemen bittiğine gelip oldu azıcık. Azıcık kaysi biri birinci gol vurursa şunlara şans görüp olup oldu. O aklını aldı mı? Da. İki komandanı kötülük bülbülde odan koşuyor. Kimisi alparı çabuk. Kimisi hazır varıp kalıp görülü. Öyle bir kıyı çalışkan. Tümene bir kıyı. Salçı dostum Manas. Dostum bir gol sala turgan jerin var senin dostum. O hazır Manas salım jasay элек а?
Nasıl olsun? Bir gol sala turga deyi var da. Topalmaqtay demi oda da. Kıyal. Bir soru vereyim. Hazır mı ıntımak komandasında kim жақсы oyun көрgözüp атат? Ömürbek. Бирок салымды Нуржан, эки салым Нуржан, эки салым Өмүрбек болду. Onu eğer menen basıp koydan onu. Ha. İşte. Aldım anasını. Vay mынакей. Аутқа шығып кетті. Шықты. Hem çıktı. Өтө, мындайча айтканда өтө жинди ойын болот атай. Финал мындай эле болот го дейм. Не болду? Тынччылык эле болсун. Не ороп калды ону? 11 номерде ким? İshak. Исхактын неге ороп алышты булар? 12 минутта жүрүп атат десек 4-4. Хуантay. Şeyde gerek ecele. Dostluk ıntımақ. Исхак, Bırak Ömürbek. Katı oyunu oladı. Ortondu deli alıda. Өмүрбек, а? Denyan deli alıda. Өмүрбек! Ал. Ömürmek esen ulu. Ай, төөлөп кал. Молодец эми. Мына сага алмаштырып койду, эй. Бир колдон бир калган мындай эле өткөзүп койду. Илгери мен ушундай чапчы элем, кая. Атаңдашым бул жакта келсе, бул жакка өткөзүп койчумун. Айда Өмүрбек, бир салымыңды көрөйүн. Үргүтүрсең деле болот эле. Taşığa mı? Karış жылбай тургандыгын көрүп атабыз. Жардам бериш керек. Өмүрбекке жардам бербейсиңерби? Жардам бербейсиңерби? Талап атат. Пас бердиби? Эм алдырат, эм алдырбаса. Токто, тарт! Ой. Суруп чыгып кетти да. Өмүрбек пайдаланыш керек болчу, бул керек эле да. Өтө керек болчу. Görüşürüz. Petrol kaçar. Ger çabuk kaçar. Канча убакыт калды экен, а? 2-3 мүнөт убакыт калды. Karat. Susamırga öte bağ veriş gerek eken dostum. Сусамыр. Ынтымақтың екі атына бір де тұтып бір ода тұшылады. Орта қоч. Бұлар екі атмен кір ода, Хуантай өзі жалғыз кір ода, бір атмен. Чарчап калбайбы? Ова. Таканса тұрады. Қарач. Bir yarım minut vakit kaldı. 1,5 мүнөт. Есеп сандары 4-4. Хуантай алды. Хуантай салса 100 000 береб экен, а? Ушундай деп атабы? Ойбой, мынакей такымга басат. Хуантай бөлөк. Minuta gitti, akırkı minuta. Қарач. Ким оны тартып аткан? Ой, такым өтө бекем экен Жапантайдын. Ал эме! Еңел кетти. Ай, көп созулуп калды да. Мындай шанстар. Манасты не өтө катты коргоп. Манасқа вообще бір дағы оқшылай өтеді. Манасты 2ден коргоп койбой атабы? Манасты Ерлан негізі Жындырбайда. Кимде кетти эми? Талас, ынтымак. Айда. 15 sekunda kaldı. 15 секунда. Sen айтқандай булитке барады оқшайды. Булит. Бирок акыркы секундалардагы чечип койчу эле ар дайым улакта. 3, 2, 1, stop. Vakit bitti. Мына кызык. Alıda altın. Ufaylı gözle yenemiz yigitler.
Азыр бирок биринчи золотой гол коюлат, а? Ооба, андан булет болду. Анда да эч ким сала албаса, анан булет болот. 10 мүнөттөн андан кийин кайрадан кошумча 10 мүнөттөн алтын упайды көздөй келип белгилечти. Тәжин ойын болду да. Биз ушуну көрүп рахат алат экенбиз да. Кээ бир адам азыр Футбол көрөсүңбү сен мисалы? футбол көрбөйм. Вообще көрбөйм. Футбол, волейбол, мен только улап көрөм. Кээ улакка кызыкпайт. Футболго кызыгат да. Чоң азы айткандай, кыргыздар ушул улак эле ойной бериш керек, чакырып келип утуп кетире бериш керек. Футбол ойноп кыйналбайчы. Ооба, туура айткан да негизи. Башта Сагазетте 93-те Рахманкул мырза баштаган 5000 сомдон 10.000 сом дейт. Анан мынакей эми бул ынтымактын башаты ынтымак деп келген бөлөк жетекчилерибиз бар. Мына достук командасынын жетекчиси Айбек мырза ынтымак командасынын салган 4 салымына $100 $400 койду. Достук командасынын жетекчиси достук командасы. Бул дагы бир ынтымактын белгиси да туурабы? Өтө сонун. 200.000 сом. Мына достук командасы. Айда! Кетти башталды. Анда бир 200.000 просмотр болуп калды мындай эле. Алеме ынтымак командасы дейт. Алтын голду салсаңар ынтымак командасынын жетекчиси Нурсултан мырзадан ар бир балага $1000 жалпы Ой, мындан кара. Ар бир балага $1000 эгер ынтымак командасы алтын голду салып кетсе. Мына сага. Достуктун көрөрмандары эмне дейт буга? Ошто байлар көп. Карачы бак өтө. Азыр буларга мунугу Байге фонду керек деле жок. достукту бекемдейин деген жакшы ниет менен Ana sağa oyun. алдым аны. Oyun. $100 койду. Ana yemi hareket kılgıla iki komanda tek. Gitti. Oy oy iki jaktan. Bir. Ne oldu? 8. nomer jığıldı okşayda. Turup tura. 8. nomer. Бирок чынеле бул жерде такым да болчу да. Кыздар өздөрү карап чечет бул жерде. Достукка да ийгилик каалайбыз, ынтымакка да ийгилик каалайбыз. Бул күндөрдө жакшы ойын болду. Армысыздар, дуа кылып коюңуздар. Кээрмандар, маанай жакшы болсо бир гол чаап коюңуздарчы. Мына эми кайрадан бастырат экен. Демек бул жерде мынакей өз командалашы эреже бузуп алган, ошон үчүн кайрадан такымдан оюн уланып атат. Эгерде мынакей каршылаштар алган эреже бузулганда деги жерге таштатылат. Мына эми Экинжан Oyun ulanat. Өмүрбекке пас берди. Формады эмес. эми өмүрбек Oy! Bunu. Өтө чотко ойноп. Ey Ömürbek. Жарайсың жигит. Айда пайдалан эми ушул. Жөн кетпесин. Yakınmak geldi. Mümkünçülük var, salın bunu var. Ey! Dayı. Altın. Altın salım. Oyun bitti. Ынтымак командасы
Dostluk komandasına Keyingi oyunda iyilik. keyingi oyunda iyilik. Hadi küçük jengsin. Kursak açıp kettik o dostum. Kafeye kettik. Ne oldu buna? Munday kulağınızda. Büyümanlarla özlerine ne var? Kıyal. Ömürbek. Bu yerde ынтымақ komandasında en жақсы oyun көргөзгөн бұл жерде Ömürbek менен Нуржан, Нуржан менен Ömürbek ынтымақ командасын алдыға сүйреп қойды. Dostluk komandası Sıraныч sizlerden. Vatandaşlar da sıylayla. Dostluk komandası sizler hücum olma. Gelin. Öndürme komandası. Gelip ola. Akşay küçüğü tam beş gerek. Там дәріш керек. Erkekçe oyun oldu biraz. Таза ойын болды. Достық командасында явно bir қаталық болды жана. Өзінің атын өзі сүздіріп açıp қойды, ошол жерден гол сайып кетті да. Мамай ешқашан болған емес. Өте суық болды азырчы. Командан тең бізге енді Германдар бар болыңыздар. Алдыдағы ойындарға игіліктерді қалайды. Кыргызстандын ишенген командасы мына ушул экөдө. Экода. Кыргыз бар, улак кызыктуу да. Эки команда бар. Улак кызыктуу. Ушу көкбөрү кызыктуу. Эки команда бар. Ушундай валейщиктер бар. Лешиктер бар, көкбөрү бар. Кеттик досум бар. Чайды ичип, кыялдын чайын ичип. Анан кийин, ынтымак командасына алтын голду ким сайса, ар бирине $1000 деди го. $12,000, Ана. Да калса көкбөрү өчпөйт болот да. Кыялдын чайын ичип келели. Достук утуп калды. Тулду да дос. Мен достукка байлет еттим. Мен Дасторгон кылып коюшуң керек эле да бизге мында отдельноч. Жана көрүп калып, азыр көрүп калып. Кошулуп коюш керек, анча чал. Экиден ойноп койбоп турсам, муну эми кош. Вообще зор болмок, а? Бирок мен достуктамын да burada. Достуктасың? Мен деле достукмун, эми бул достукту тандап атса, мен дагы достукту тандап алып, экөөбүз болбой калат эле да. Сен сүйлөп атканың эле алдап сүйлөп атканың билбейм. Самса келип жатыр. Мен шашлык эми айтайм, эмне кылайын? Жок, болот деп шуну жеп алайлычы. Кола берип коюм, коладан. Ооба, литр берип. Өзү билип алып атат. Керек 2 литр бар. Sen daha dostlukta halen başında, sen daha utuldun başında. Oyunu oynadık falan. Oyna. Мен ынтымакмын деп албаган. Ben unutma kayar ele. Ынтымак деме да талашта. Futbolga түшүнбөйм деп койду. Кандай акырында 4-3 болуп калган экен апа. 4-4 болуп калды. Золотой гол болду досум. Niyaz Biroq avataram жагатмын кайнен. От жагат да. Аны ким менет эле билбейм бирок. Аватар жакшы оюн көргөзө албады, а? Белки кап. Алар заслуги деп койду да. Эмнеде бир бала. Тамагың таттуу болсун, кел. Ал досум Узаев. Кайбодан да алып кетем досум. Жеңишиңер менен куттуктайбыз эми силерди. Күчтүгө там бериш керек.